زول انسوفيس وانسوفيس كنت غير صوارق بد ما غرزتي وين غافو سمكتي دي لان السكينين السبت 20 مارس 2021 اسمكتي دي لان ذي تمدين ثعليا تنتزوزون الله وطفيل انتزوزون يونس مكتي إمغرسن يبغن العفو ربي في تونس الحرمة باش أسوي تمورت الجزائر تيمورنتينس نا لانديبوندونسينس تلاد ذي الحارة يحموتن نا اللي حموتن نرجع غردينا عند دنبوين كرا تصور الناس ونتنتيد ساعتين أو ديغنيا كرا بوال إيدبوين دينا خمس ديدنا باش أثنتيد واليم كان من بعد من يتملى لنا كوزين في جاون ذوك مكانا كي ذا خامة كينين يتبنى تغيوان نتزوجون الكارتيه كينين دونك ارزان غير وفراح النظام افراح يديسكان الزات كون وخامة تجمعات كسوليم دم دوك النار رشيد حمودان الانسان يخدمن الانيماسيون دوك مكان عندها خاصة كينين يلا دم بعدو فور معنا الطاس بودي تحضرن تيونا ثينا كينين عند دقيقة سوسمين غاف دو ترحم غاف الروح إمغراسن 5 مغراسن نغلي مارتير نا شهداء كتسوليم ذاكينين الجمعة نحموتان كتسوليم وكينين ديوبن غير إمارسن عبد العزيز إسقارن أتي رحمة ربي ومن بعد بوين دوال يون غير ويض معنا أوقف ليان بويند نا ذدن مرة ذي دقيقة نيرون عندها يدبوين إسلان يقسما أدن سلاكويسي سيوناتينا كينين أثنتي دواليو ما تنساوش اللي كانوا سنين جن كبروا هنا زادوا هنا كبروا هنا قراو في ليكول جونال كانوا يلعبوا في الكوره هنا اي فانا سيت كانوا الباكي وسجلوا وربي يرحمهم الوغ هذه الاوبيراسيون هذه مع جماعه تجميعات واحد مهم وان شاء الله نذكروا 5 شهداء من هذه الثوار مع عائلتهم وكاع صاحبهم. الوغ نبداو بكلمه الافتتاح لرئيس الجمعيه فنبدا الاشهر. نبداو ان شاء الله في دقيقه الصمت واغنيه شكوها هي نشيد الفيدرالي وبعد السلام عليكم. Monsieur le Président, tout le plaisir que je prends, du coup que nous approuvons, nous citoyens indépendants de nous accueillir dans ce groupe de plaisir de quartier que
eu l'honneur de voir bien à l'instar du quartier d'André, les Chahis, qui par son sacrifice suprême nous ont permis de vivre librement et de nous rencontrer comme aujourd'hui pour que nul n'oublie ces choix-là dans notre quartier, entre autres, avec la gravée, je profiterai de cette prise de parole pour remercier nos amis et frères de l'association des ancêtres de la ville de Tizi qui ont eu cette honorable idée et initiative afin que nul n'oublie de commémorer cette journée par la conception d'une stèle en hommage à nos valeureux Chouhada, d'autant plus qu'il y a à peine une semaine, le dimanche 15 mars, puis l'anniversaire du lâche assassinat de l'un des membres, M. Mahmoud Ali, parmi lesquels cette modeste stèle permet sans aucun doute d'ancrer de manière pérenne la mémoire des valeureux Chahis du quartier, même si l'histoire du combat libérateur menée par ces armes marquées restera de façon indélébile dans le parcours entier de la guerre de libération. Tout en n'oublions pas de rendre hommage aux Moudjahidines morts et aux anges et aux vivants, Allah يطول في ألف نعمة. Allah يرحم الشهداء. Tout en terminant, pour remercier les autorités locales, dont le président de la PC, et les efforts qui nous ont fait pour ce faire. Je vais commencer aussi par remercier bien vivement la jeunesse qui a organisé ce grand moment, car je suis très heureux d'être ici et deuxièmement, je suis très fier de la jeunesse qui ne cesse de faire de bonnes choses. Ça me rappelle les jeunes en 1955. C'était à l'issue de Jana. C'est ici que je suis né à 1920. C'est ici que j'ai grandi. Je veux remercier encore une fois les jeunes qui se sont levés pendant ce combat pour sauver la vie qui était au bord du précipice. Je rends hommage à l'enfant. Je rends hommage au Harir Ohira qui est en train de faire une miracle. Je demande à tous les amis d'encadrer Hira, de l'aider et de le surveiller. C'est une question de notre vie. Gloire à nos martyrs, honneur et gloire à nos martyrs. Vive l'Algérie libre et indépendante.